Muraho, Imana ishimwe, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza mwese, kandi niyo haba hari bitagenda kuburiho ni ikigaragaza ko ejo bizagenda. Niko mwisi bimera, gusa dufite Imana igiturengera ikatugira neza. Fashe umwanya rero mushimire buri muntu wese yafashe umwanya ngo ankomeze, anyihanganishe, antere courage ya message yanjye ibyo ndi gukora. Ndabashimiye mwese no kuri Imana ibaho umugisha, ibagirire neza, ibagure namwe bahiba abantu babitayeho. Ndabashimira kubw'urukundo mwanyeretse, abankomeje, abambaye hafi, abampamagaye, abanyoheje SMS. Imana ibaho umugisha. Ndashimira na buri muntu wese wanyizeye akambwira ku buhamya bwiwe, ku byo yaciyemo. Ni ukuri niba nawe uri aho ngaho ufite ibyakugoye, uri ufite depression, ufite agahinda gakabije, dufite group twahuriyemo, nawe waza kunyandikira tukaza tubana muri iyo group, hanyuma Imana ikatugirira neza. Hanyuma bari kwishyuza video, ni ukuri biraje vuba. Saturday kwa gatandatu utaha tuzaba dufite ikiganiro n'inzobere mu kuvura agahinda. Harimo Yesu, harimo n'abaganga, bose turi kumwe kugira ngo batubwire ukuntu umuntu ashobora gukira agahinda. Ntuzabure. I would like to take this time to thank everyone, each and everyone who took his time to encourage me, to comfort me. Each and everyone who took his time to subscribe, watch my videos. It's something great, it's something big. I don't know how to thank you, but thank you very much. God bless you. God be with you. Soon you're going to see more and more videos. Thank you. God bless you.